Ner malken yam ka nas dial kontin barwanye lingwa seme bane rachme bane jeling anda manduni chang kon nyamale ya nong roine gwaseme en wala shanga jandang rawid baro ka pay badak ron kina dang rawid jandang rawid dich jo ban lingwa seme bane rache ke kwibol mel ken adut self ke mayardit ano neme a special report mi pay la rejantema kata dan en chicken jekeje gorjen obeje nywa ye kel ano chara de ne shi adut kana bol mel chi jegre wichin wala ka juba men jekake chara de shi adut che jien che okut bol mel no Vice President and Chairperson for the Economic Cluster, Dr. Benjamin Bolmel, and Senior Presidential Envoy for Special Program Adut Self-Care met today to discuss the implementation of the special program initiated by the President. Wakan dangro chikajeka ko biken duobadan and she President Kiir Mayardit che gorga jen wo bi nyama belet kaje alaram dala messenger. No. According to the office of the Vice President, Dr. Bolmel received a courtesy visit from Adut, the newly appointed Senior Presidential Envoy for a Special Program. La Bolmel jen wa visit nije dore chin nyame cho dore gwada dana tetin no ki ka muktab de kono choro no muktab no cho gwelan winemi chi Dr. Bolmel no che Adut che congratulate ka do badan en cha ja point ke je gwan Kiir Mayardit no ka jo chalat gwaseme chi kala no bi let kel chit kamen cha ka jo ka jen President Salva Kiir no biadi let kel ka do badan en dong de wi dar won yam ka je ken ne dang rotin kontin Chiru mantama adut kenebul chikala no buga let kel according to the program or special program initiated by the President Salva Kiir and how to implement them effectively to improve services, strengthen livelihood and create a new opportunity for the people of South Sudan. Chelemengai kono gwasme adut wa chaja daraga Kiir no jin goro no bi kuma South Sudan ken netin kontila civilian kie citizen bi ke jako bi ke takamara nyok ko ngai kondiale no Kiir cha marche yar kam de ken juwich chi Vice President Boshela do biga let kel ken la Vice President Bolmel biga let kel kana adut now di na nen ka tur di na gwas mo men wenken gujbe wenken ngandang men ku direct eye contact ngum to ka men ke guj men wenken te ke ditame so di na guj no they are very serious, okay, ke very serious along come and let kana mo gwas men no ajen jawadan gorno de nywa yekel dio je ci kon del chane keling na panga je o te kam den te ke to ten bare wala ci jojo no shigijek no nyam chala du chala ro jene je ramadan la gwan o ki ramadan yenok bul mel chala ro jene lo nyuko Kiir Mayardit ko jele ko Kiir Mayardit ko le cham no and then tem ci ko ci gwan ci yenok ci ko ben bul mel ngum ba ko cham jen jawadan chala ke je badan wala ci jojo no ken let ken kel che jogo no nene Bolmel kene adut ana kam dien cha dag nun barate right now de kon jogo no adut kene Bolmel ken the same people a chang na do badan guyen wenken gwadum gui rodien kaje dien ngaje no there's something there no ngai ken madalet kene mene gui eye contact me we long, okay, so jo me jenda na gore de nyoya kel nyak channel me kaniti ko ken chuje peru jino jin be subscribe kan Nuer online TV anda mandu ni chang ko nyamale anong roine gwasme en wala changa jandang ru baro ka pay badak ron kin dangara u di jandang ru de dich ban nyo je kala rodien bi atakamal bye bye.